na dem so ye dofo ba ko pe entertainment prefect Sister Sandy the guy ene na woda nti bebia onim ne bia wo hunu ne bia send na wish no sa fe da sese na nkwa hoden wo ho na adwuma no cheso de adru different level kra ai hira ne adom no aye kese wo ne so nti Miss Sandra and as a Miss Sandra Ohimen ya me show ya me nyo kese na de bia entertain yensa ba ko afeda say na private party no aye general party o mind so be private party ama Sister Sandy ti afeda say de na general no bia to me baby ma be di peche Sister Sandy tamu kuchu ne twen why be private one ama simple crass that bia bi e de ma be boza Sister Sandy bi guy na nyame ya adom akwasiada ye nyina ye ni mo my Ghana eni gidie kese a eba besi wo National Theatre ni nyina no ye Adom TV 9 lessons and carols munim de yetumi ye bibia ma ne ye fe ma ne ye nwanwa madaroma muntia ye sponsors papa bi ye ntimi nyamo hoda ifisi ye de ba ye ena se mo ama ka hwan ye kwa kobisa na assembly ki ye ntimi mbisa obia ahwe ti ye damwase papa ye damwase nti me ba be che ticket ai me ba be che ticket no de amamo fi se mo ne ya sum na sum ni ye mo do so ye kase ye cheche ade a won hwe ye hunu bia nti ne ofra question bebrebe ye ni ho ba ko bi na onya wo ticket 30 Ghana cedis say online na won so pesa wo to ticket no so a na ene wakọ online na won so watumi ato wo ticket no e de free ho adwom to phone bebre so ebeba star 713 star 003 hash star 713 star 003 hash eno e online ticketing opel ticketing ato e wo online ya eno na unso obeye de enya 7 pm ni ahase maka nti ene wo kwan wana traffic ho nso a by 5 wasimu by 6 wugina gate na no so hu tubo se ye biom na afi wona wokwe actress a one more eba ebie Rasnene Matilda Sare Dada Santo Michael Afrane Awoya Otele Kolege Atemuda Salinko Shefun Don Little Wayosi any bebre many more for no kra na ya na nwanwa many more for no mo do so keke enti eno no na nyame ya doma ye nyina ye hyiamu wo National Theatre Adom to for no so de enkai se one show on say normally ne ya ne ye tai ye no 2 but se sia de one show ene ye be ye nti obi amrament na sentwen sese obi antumi emra creamy ba so witness MOG akua kire Memorial Youth Choir o munyina nso ba ebi nti ye nyina ye nye ready nyame ya Adom akwasiada na efiada nti ne memenda ne kwasiada na se ye nyina yakwa akohia mu na fei bibia nso atumi akoso yie kama pa de ama yenti obi amra na ticket ne bi wo ye Joy FM haya brakokomlemle Joy FM obenya ticket ne bi ato anase batro na total ne airport shell eho nyina wo ticket ne bia eho nso ubenya bi ewo ho ato National Theatre kwasiada 18th December na me ticket no na make no ene kura mi aye ready ewo ha tu fra na yese no na ansa na no me won komo te obi ho na me ka kire wo no say before ye be call National Theatre no also obi apomodin koyie ese koyie na wiki mu obeya na obi etwamu a na ayi wo ya kwara o mu bewura ha Alhaji vision honini na Alhaji me hu se nkrofo kọ so mu awrade hu ye mobo na ani problem bia awrade enyi free yen so emfa emaye enti eno no me pacho bra na yente ase yen hyase fast kra na yenkoye nim yeda obia se papa aseda no nkomfama mo Alhaji Vision Herbal Clinic fonso ewa ha munim nyarwa no de womo etumi ye utumi se ni de ne de womo agena tum tatahwe pa ti Alhaji abeka yen se de ye ma womo nyina nso akwa ba Alhaji Idris Mohammed
ya mwakwaba ya mwafishi ya panso afin committee afisa na nkwa ahoden wo na adwuma ni gina na so na wo ji ya free ya riemu titiw ni ani no for week mu de ani fo de waje wo mo pa so mu twam oya de PR nso adwuma no wote ase oya no de no na besisi table no so se bi bia boko de e de nyame ase Alhaji ene e wo be de ebi mu ato wonke ebi mu nso nte tie ni nkomo fa Alhaji Vision Herbal Clinic sure we de mefa akonya kese a wo de amaye so na ye de nchia amaye tie fo mu Ghana ha kwesi wiase afa na nyina ebia na obi intimidate a obo am just traditional Dr. Alhaji Ahama Idris na opanyi kwanchefo emi na mda Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center mi okoko memre ha ya edankase yechi Adom TV dankase yechi hotel bi ofan Rex Hotel mini na di hwe ni mu etibia na no pai ma me ne papa wo hwe me na watie me ebia na how bi abetol so efiri utrase kwesi unase eyesunsu mu anase konamani wako ache entumi nko Alhaji Vision ka che se na no pai se wotie me a obefa ka ba bia wo bia ka se wo bakoko memre Joy FM na sa Adom TV so obeduru ho no ma wo how bia aye kwankro ye wani ho haw obi ho ade wa kire wo hu obi so ho eben na wo hu obi de asa anwia na gusuo obi so de so ye ne wisisi obi so de opagya na ni hwe light si ya wontimi nhwe odem na opie abontia wontimi ntwa na ni mfa nhwe wia we na Alhaji Vision atenase eye nhaban enubra enusini na twedi amponyankopɔ dam na nanom so ena o mahira so ade amame eti wo nom amana fa vensim na yi ebogro kuma ne etena aba wani so no afiri som bia na obi nti Alhaji Vision nka enti odika kwa na ni ba kon operation akaba kon brada me fa abibidro kan enye de emfa mo ho ban emfa maw ebia na no pai wutie bibia wo kumase oboase takwa pristia bogoso tamale oboa tamale ne takwa de ne ashamai oti region 4 etiemia anu an so obefa ka bibia wo bibia wo de Alhaji Vision opanyin kase sese me kasa etimi sori am yan kasa mefa ko no ti bibia wo how bi wo nipaduem a wanante ache a wontibi nko bia na wa frame mpacho bia obetimi age number no nya obia na betimi ahwe nti je number no 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 0502 187 178 mpacho bia na no pa ewutimi diabetes ene how you say what type 1 type 2 so maka che say me sa we yare nam de mpai we de etachiri obianom diabetes no 10 to 20 years ni entumi nko obi se Alhaji manom diabetes no sat obi cross wanom 30 years any BP no wanom entumi nko maka cho se kan wakoma efato yem obianom diabetes no man eye problem wanom man severe body pains bi wa entumi nye de enko menu abema bi su tie mi na no pai onya BP nti wanom pressure no yia masese ne bema kra nya dwuma saman eye problem kan wakoma fato yem me won haban enubra enunsini anu ya mako 5 na mde diabetes ndo no enti ubenom awesi type 1 type 2 kra na maka cho se kamakoma fatu yem obi nso so kwa de BP nso so ha na kamakoma fatu yem obi nso wo stroke abona to hwache obi e ka no ye de ni to na mo kakra ene nantie ne kasa abaye dia ma me ka cho se stroke no de ye to ma na e wo sunsum mu anase honamani inshallah to na wona de ne fabra meni ababi so tie mi na no pai awo ho e na ye dia ma no me pa cho hwedro ekutami obi ho 7 na wode na no ayedin to ne be ma hia na enhyu no samba why love cheska ohu de ha no maka so se koko yare boni koko haye sa de o man koko na ya na eye sa enti obi na ntia bonti wanom koko no entumi nko e na no pai se wutie mi a na se sebe okọ private wo hu moja wo wo constipation udidi no enso ntumi nja wo nan wani so eye wisi woni padua no sisie no eye wo ya wako ntimi nko obeda na wo sori kwa na ide na ye din ama wo wonsano ne wonano eye utititi kan wakoma efato yim ne fa number no ne fa Alhaji Vision maka che se koko yare boni koko betimi ha wa hwe ya obeka se sabi obi na ato waduro mi koko ndro haban enubra enusini eye makoma ko 7 ena maka bom de koko no nti koko no de ede how bi aba oni padua no bia de akun bema de asiwa wo ho kwan to na mo ne de ne ba Alhaji Vision mami bi su tie mo ne papa na no pa mu tie mo de hye mako Alhaji Vision twedi amponyankopon de ayimi abakoko memre Adom TV dan kese nechi ebia wo sciatica problem okoda machine bi so me de wasa ene wakadem kan wakoma efato yem Alhaji Vision se hwe haban ekuta me maka cho se bibido na ede amamre na amane me ankasa me bogwurum na me nananom de edi nkuta ho ansa na me de haban na ba ampai bo bi ho ma bogu so e da me de ejuma to bi se Alhaji Vision na diabetes na da me so me ko na nko me ba ekọ na BP na na ha me ekọ typhoid na da me so stomach ulcer na da me so hernia bi na ha me fibroid na etete me prostate cancer na ha me na entumi nko
so mba Alhaji Vision Herbal Clinic ekọ edie nti na ekọ eye amamre na amane san haban ekutami makoma 9 na maye nti sa sciatica problem na wo wako a entumi nkono kamakoma efato yem we so mini abema bi tie mi na no pai mema no ene 25 to 30 years ye mema nya adwuma chi se wonu maduru ansa na oni obaye den atumi ahyiam maka cho se kamakoma fato yem na sa nu na onom no ebeku bema obi e ho so a ne bema na hodi nim tie sori kakra bi na den na da just wonu maduru ansa na wa den oni obaye hia ena no pai se wo tie mi anopa ya hwe aduru ekutami we ye haban enubra anusin makoma 5 maka che se we any side effect esa say dey eya bibidro enti wo benom na wo bema no se meka che se sabi obi ho akofo obi rekwa na sabi yato na duro na bema no nya adwuma kamakoma fato ye na gina number ne bra Alhaji Vision Herbal Clinic obi so ho o severe body pains bi de bia chi so no painkiller asa na otumi ada wako entumi nko Alhaji si we nsu ye haban enubra anusin makoma 6 ene no so media ye eno so benom amasa how na eda so ni nyina de afri ho akọ we nso so obi tie mi na no pai na kola no wo che na dia wo hu utua school fees akese enso ye cha kola na dia wo nyede ohu etumi nka ne tim sadre ekuta mi wo de befra pie honi na se pie honi ni kwasa wo ni bia me obi e ho sansa Alhaji mi kowuram we de obo ade hawmaya e wo homia na mi na me de ba hantia no wo de fra na se wo no ma inshallah akra na dwumbe bie ntia dia wo hwe nyina obeden obehu we nso oba bi e ho asabi oni atenka ye ka bema ne de no bema bi aboka akoye wedding enso oba na okoso no mu a wo se ma me media ma bre ena me kwadwuma ba ma ese atenka na wonie kamakoma efato yim adansije ne ye den ekoso Alhaji Vision Herbal Clinic omu ana be se wo how bi da omu so omu ko ana entumi nko adansije ne ekoso nti kamakoma fato yim oba bi so tie mi na no pa bi a wo menstrual problem obi e kwa de menses no emaye e ban so 2-3 days tum na atwa eno na ebra wo fibroid no na me ka che na no pa se wo fibroid da menye fibroid operation menye koko operation na menye hernia operation e san sempanifo ne bu pese se ni frani ka so beto boabo na ne na de esibu so Alhaji Vision ka kire wo se mi wadro bi ebetima na ne fibroid na otie mi wadro bi ebetima na ne hernia na otie mi enso wo ya asodin enti wa yeden wa ma na akoye operation na wa yeden wa kadem ma ka kire wo se fibroid na akose dua ya yeden ye twaso dua ne se wo twaso ne hini na wo fom na chinsuo ma dua ne fefe ebe dua foforo enti se fibroid no se wo ye first operation na second one hwe ya ne akoyi wa wo de na ontimi nya 35-40 na afia siwa wo ho kwan na ema no so me ka chem se sa wo menses na entumi mayi na me ka ho asem no ebetima ja wo severe headache bi wo bako na enko ebetima ja wo severe body pains wo ho we so na si peja na wo fu start yeden eye kese afi bema na wo no ho na bamu yeden ebu e na no penso ma me ne papa bi timi ebia na wo de hye no stomach problem bi yefa ulcer any typhoid ento nchen obi e kwa ne yemwe ne eka no wachina lapse just kan ohu de ha no Alhaji Vision ka chem se tumra ne ya chese eye amamre na amane sadue ekuta me wo de wo ye funu ho haw kamakoma fato yem na bia wo timi wo de hye no so no monsawi ne cocaine wa to maka chose ya to na edi ama no akra na wie tech legon anase UCC twedi amponyankopo ama ne nimdie bia wo senko otimi de anim o hye ne meza bebre o mo sida kese kasa kese enso na ya to haw bia to no so ha dodo akonwa ba ko fonta so nche to panyin kese mepija me enti wo haw ne amane bia da so aye concrete field tase bi si unase se sunsumo na se honamani inshallah je number we na frame location e kokomemre Adom TV dan kese na chi na number no se 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 178 0502 187 Pacho chedi amponyakopo papa Alhaji Vision Herbal Clinic fani ne kasama for ne boafo na mo say won kanon ti no enu no om dia betre mo no oba ho ma wo mo ebeboa ye nyine no so na ye fa ye nkomodie no NC ya da St Andrew Senior High School ase Kelki toothpaste kidney mini syrup and afa pure natural health 3p garlic mixture do mu nyina se menya kwan amfa ticket ye ama omahene kwabna santetena se a wo de bebro wo bebie phone line se be ya wo so betimi adwo free medi de afia amankwa tamaklo nyame ya domo a ye be hia wo National Theatre kwasiada ti me expect o mo madi kan di bie dada mehwe mu nyina manim wo ba obo odin pe mekai nyame hira mo pie ye kono omahene atoso